Ketua MHP-nya juga. Satu teman Juragan Empang. Ayo ditarik dong Pak Sedes. Dua lagi Pak. Ayo Pak. Tanggung jawab Pak Sedesnya ini loh. Ayo Bang Is. Mas Teguh, ayo. He, he, ah, he, 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 ah. Urip sun lagi ketiban lintang gemerlap cahaya sinare terang dasar nasib sun lagi ngameran didemeni ning juragan empang juragan sawit atau mang ayo Pak Sere. Rasa senang sun ora ketahan uli demenan macam sampean uang koran beli perhitungan lupai sewangan bandeng seempang digoyang lagi Pak Sede.
Aldo.